Kuwa gatandatu wa tariki 16 Gashyantare 2026 nyiricyubahiro akaba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatorewe kuba umuyobozi w'agakungu ka Afrika yunze ubumwe i Addis Abeba muri Ethiopia, ahari ikicaro gikuru cy'ako gakungu. N'ubwa mbere u Burundi bwari bugiye kuyobora uyu muryango kuva wakwitwa African Union mu mwaka wa 2002 usimbuye Organisation d'Unité Africaine nayo yashinzwe mu mwaka wa 1963. Akimara gufata inkoni y'ubutware, General Neva yahumurije abanyafrika ko ku ngoma ye Afrika igiye kurisha inkoko ifi. Ati nta gihugu na kimwe icyo muri Afrika cyagakwiye kuba cyongera gukolonizwa, guterwa cyangwa ngo gihatirwe kuyoboka ubutegetsi ubwo aribwo bwose bw'amahanga mu kinyejana turimo cya 21. Gusa ibi n'abandi nuko bavugaga. Ubundi tubwizanije ukuri, uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe mubona werekeza he? Simuvuze Nzamugamba we aherutse kumbwira ko umuryango wa Afrika yunze ubumwe hari ikimina cy'abasaza cyo kungurana ibitekerezo by'uburyo bakomeza kunyunyuza umugabane wa Afrika ndetse no kwigumira ku butegetsi nk'aho ibihugu ari uturima barazwe na basi. Ibisamatiku kuko tugiye kubisobanuza ibimenyetso. Muri iki kiganiro uraza kumvamo uburyo abasaza bayoboye umugabane wa Afrika bahanamo ibitekerezo byo kunyunyuza umugabane ndetse n'uburyo bakwirambira ku butegetsi ntawo bateyeho rwaserera, cyane ko iyo ushatse Afrika yunze ubumwe mu bikorwa uyibura. Ndavuga Afrika yunze ubumwe mu bayiyoboye apana mu bayituye. Muri iki kiganiro kandi uraza kumva uburyo iyo hari uteye hejuru muri bo bagenzi be baba bambere mu kumugarika, kandi ibi rwose turabibonera ibimenyetso. Nimujye kure, mbaye ikaze mu kiganiro cya none. Reka twanzike dutya. Mu mwaka wa 1847 igihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika cyari kibonye ubwigenge, igihugu cya Liberia, nyuma yo gushingwa mu mwaka wa 1822 ku itariki ya 7 Mutarama. Iki gihugu cyakurikiwe na Egiputa cyangwa se Misiri ya none mu mwaka wa 1922, Libya mu mwaka wa 1951, Ghana mu mwaka wa 1957, Guinea mu mwaka wa 1958. Mu myaka 1950 ndetse n'1960 umugabane wa Afrika wari ukiri mu bihe bikomeye by'impinduka. Ibihugu byinshi byari bimaze kubona ubwigenge, hari ibibazo byari bikirakangari. Ubukoroni mu bice bimwe na bimwe bwari bugihari, ivangura rishingiye ku ruhu, amakimbirane ashingiye ku mipaka yasizwe n'abakoroni, ndetse n'ubukungu bwari bukiri mu biganza by'ibihugu by'Uburayi. Abayobozi ba Afrika batangiye kumva ko nubwo buri gihugu cyabonye ubwigenge bidahagije mu gihe bidashyize hamwe. Abihanduza cumu nka Kwame Nkrumah umunyagana, Ahmed Sekou Toure umunyagine, Jomo Kenyatta umunyakenya, Julius Nyerere umunyatanzania, Kenneth Kaunda umunyazambia, Ahmed Ben Bella umunyalgeria, Gamal Abdel Nasser umunyamisiri, Nelson Mandela umunya-South Africa na Robert Mugabe umunyazimbabwe bari n'ishyaka rikomeye. Icyo gitekerezo cy'ubumwe cyari gishingiye ku mahame ya Pan-Africanisme yashishikarizaga abanyafrika kwishyira hamwe no kugira ijwi rimwe ku rwego mpuzamahanga. Abayobozi b'icyo gihe bashyigikiye cyane iki gitekerezo, by'umwihariko Kwame Nkrumah wa Ghana, umwe mu bifuzaga ko Afrika yaba nk'igihugu kimwe gifite guverinoma imwe. Umwami Haile Selassie wa Ethiopia nawe yagize uruhare rukomeye mu kwakira inama z'amateka zabereye Addis Ababa, byanaviriyemo ko n'ikicaro cya Afrika yunze ubumwe gishyirwa muri Ethiopia. Kuwa 25 Gicurasi mu 1963 abakuru b'ibihugu 32 bya Afrika bahuriye i Addis Ababa muri Ethiopia, bashinga ku mugaragaro Organisation d'Unité Africaine. Intego nyamukuru za Organisation d'Unité Africaine zirimo kurandura burundu ubukoroni n'ivangura, kurengera ubwigenge n'ubusugire bw'ibihugu bya Afrika, no gukemura amakimbirane mu mahoro, ndetse no guteza imbere ubufatanye mu bukungu, mu burezi no mu iterambere rusange. Organisation d'Unité Africaine yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ibihugu byari bikiri mu bukoroni, by'umwihariko mu majyepfo ya Afrika. Yashyigikiye kandi urugamba rwo kwibohora muri Angola, Mozambique, Zimbabwe na Namibia, ndetse kandi inashyigikira kurwanya ivangura muri Afrika y'Epfo. Icyo gihe Organisation d'Unité Africaine yari ikimenyetso cy'ubumwe n'icyizere ku banyafrika benshi. Ariko uko imyaka yagiye ishira indi kaza, byagaragaye ko Organisation d'Unité Africaine ifite intege nke.
Ihame ryayo rikomeye ryo kutivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu ryatumaga itabasha gufata ingamba zihamye mu gihe habaga intambara cyangwa ihohoterwa rikomeye rikorerwa abaturage, amakimbirane hagati y'ibihugu, kudeta za gisirikare n'intambara z'imbere mu bihugu byakomeje kugaragaza uyu muryango nk'udafashe. Mu 1999 abayobozi ba Afurika bahuriye Sirte muri Libya bemeranya ko Organisation de l'Unité Africaine igomba kuvugururwa ikavamo umuryango mushya ufite imbaraga n'inshingano zisobanutse. Hafashwe umwanzuro wo gushyiraho urwego rushya ruzaba rushobora no kwinjira mu bibazo by'umutekano n'amahoro, kurengera uburenganzira bwa muntu ndetse no guteza imbere demokarasi. Kuwa 9 Nyakanga mu mwaka wa 2002 i Durban muri Afurika y'Epfo nibwo hatangijwe ku mugaragaro African Union, uyu muryango wasimbuye Organisation de l'Unité Africaine ariko ufite icyerekezo cyagutse kandi gikomeye kurushaho. African Union yashyizeho inzego nshya zirimo akanama k'amahoro n'umutekano Peace and Security Council, inteko ishinga amategeko ya Afurika ndetse n'urukiko rw'ubutabera bwa Afurika, byose bigamije kongerera imbaraga mu mikorere. Intego za African Union zarimo guteza imbere amahoro n'umutekano ku mugabane, kurengera demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, guteza imbere ubukungu binyuze mu bufatanye n'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika ndetse no gutuma Afurika igira ijwi rimwe ku rwego mpuzamahanga. Ucyumva ibi byose wahita utekereza ko Afurika yari igiye gutunga igatunganirwa, gusa byahebyo kajya. Ndakumenyesha ko kuva Afurika yabona ubwigenge nako yabeshywa ko ihawe ubwigenge hamaze kuberamo kudeta zikabakaba 2251. Muri izo 2251 nibura 226 gusa nizo zageze ku ntego, mu gihe barurwa ko iziri hagati y'1950 n'2025 zaswase. Izi kudeta zose nimugire ngo zagizwemo uruhare n'abagashaka buhake gusa, oya da, ahubwo hakoreshwaga n'ubundi ba perezida ba Afurika mu kugandagura bagenzi babo. Aha turafata ingero nke ubundi dukomeze. Ndabizi ko wumvise byinshi ku mwihanduza cumu Thomas Sankara, uyu wabaye perezida wa Burkina Faso kuva mu mwaka wa 1983 kugera mu mwaka wa 1987. Ariko none reka turebe uko yakuwe ku butegetsi na Blaise Compaoré mu mwaka wa 1987. Nyuma yo gufata ubutegetsi kwa 4 Kanama mu 1983, Thomas Sankara yatangiye impinduka zikomeye mu gihugu. Yarwanyije ruswa, agabanya imishahara y'abayobozi bakuru, ateza imbere uburenganzira bw'abagore, ashyira imbere kwigira no kwihaza. Yashakaga ko Burkina Faso idakomeza kugendera ku mabwiriza cyangwa ku mfashanyo z'amahanga. Izi mpinduka zakunzwe n'abaturage benshi, ariko hari n'abazibonaga nk'izikabije cyangwa se zo kubafata kunda. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe hatangiye kugaragara kutumvikana hagati ya Sankara na bamwe mu basirikare bakomeye barimo inshuti ya hafi Blaise Compaoré. Nubwo Compaoré ari wamufashije kugera ku butegetsi mu 1983, uko imyaka yagendaga ishira ibitekerezo byabo byatangiye gutandukana. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare n'abanyapolitiki batishimiraga uburyo Sankara yayoboraga igihugu, cyane cyane uburyo yafatagamo ibyemezo hadasabye inama kenshi ndetse no gukaza amategeko arwanya ruswa n'imyitwarire mibi. Byongeye kandi imibanire ya Burkina Faso n'ibihugu bimwe byo mu karere ntiyari imeze neza, kuko Sankara yavugaga amagambo akomeye hanenga ubutegetsi bumwe na bumwe ndetse n'imikoranire n'ibihugu bikomeye byo ku isi. Ibi byanashyize igitutu ku gihugu no ku buyobozi bwacyo. Kuwa 15 Kwakira mu 1987 habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryateguwe kandi riyobowe na Blaise Compaoré n'abandi basirikare bari bamushyigikiye. Uwo munsi nibwo Sankara yari mu nama n'abandi bayobozi iwa Ouagadougou ku cyicaro cy'inama nkuru y'impinduramatwara. Abasirikare bashyigikiye Blaise Compaoré bateye aho bari maze barabarasa karahava. Thomas Sankara n'abandi bari kumwe nawe bahita bahaziga ubuzima. Nyuma y'icyo gikorwa Blaise Compaoré yahise atangaza ko afashe ubutegetsi bidasubirwaho. Yavuze ko icyatumye akora kudeta ari ugukosora ibyo yise amakosa mu miyoborere ya Sankara no kugarura umubano mwiza n'ibihugu byo mu karere n'amahanga. Yahise atangira guhindura politiki zimwe na zimwe. Ihirikwa n'urupfu bya Thomas Sankara byababaje abaturage benshi ba Burkina Faso n'abari bamushyigikiye muri Afurika no ku isi yose. Mu myaka yakurikiyeho habaye ibiganiro n'iperereza ku rupfu rwe. Nyuma y'imyaka myinshi urukiko rwo muri Burkina Faso rwaje gukurikirana ndetse no guhamya icyaha bamwe mu bakekwagaho kugira uruhare muri icyo gikorwa. Félix Houphouët-Boigny Boingi
wari perezida wa Ivory Coast muri icyo gihe niwe wari ku isonga mu kugandagura Thomas Sankara. Icyo bapfaga cyari gitangaje cyane. Thomas Sankara yahoraga anenga ibihugu bigendera mu kwaha k'Ubufaransa aho gushyira imbere inyungu z'abaturage babyo. Ikindi, perezida wa Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire yari afite ubwoba bwinshi ku bitekerezo bya Sankara bishobora kuzambuka imipaka bikagera mu gihugu cye yategekaga, bityo urubyiruko rukamugumukana. Colonel Muammar Gaddafi mu mwaka w'1969 Libya yari ikiri ubwami bwayobowe na King Idris wa mbere. Gaddafi icyo gihe yari umusirikare ukiri muto wiyumvagamo ibitekerezo byo guhindura igihugu no kukigira ikigenga kurushaho. Yari afite kandi ibitekerezo byo gukura Libya mu mirwi y'ibihugu by'amahanga byari bifite inyungu muri peteroli ya Libya. Ku itariki ya mbere Nzeri mu 1969 Muammar Gaddafi n'itsinda ry'abasirikare bagenzi be bakoze kudeta itaramenetsemo amaraso menshi, bakuraho umwami wari mu mahanga icyo gihe. Mu buryo bwihuse kandi butari bwitezwe, igihugu cyahindutse repubulika. Akimara gufata ubutegetsi, Gaddafi yatangiye gushyira mu bikorwa ibitekerezo bye bya politiki yise Third International Theory, yasobanuye mu gitabo cye yise The Green Book. Yavugaga ko ashaka uburyo bushya butari ubwa kapitalisme cyangwa komunisme, ahubwo agaha abaturage ububasha binyuze mu nama z'abaturage. Ariko uko imyaka yagiye ishira indi kaza, benshi batangiye kuvuga ko ayo mahame atarimo demokarasi nyayo. Mu gihe cy'imyaka irenga 40, Gaddafi yayoboye Libya, igihugu cyari gifite umutungo munini wa peteroli, kandi mu myaka y'ubutegetsi bwe Libya nicyo gihugu cyari gifite abaturage bari babayeho neza ku mugabane wa Afurika. Mu ntangiriro z'2011 umwuka w'impinduramatwara watangiye gukwira mu bihugu byinshi by'Abarabu. Imyigaragambyo yatangiriye muri Tunisia, maze umwihanduza cumu witwa Zine El Abidine Ben Ali bamuta kuwa kajwiga. No mu gihugu cya Misiri kandi Hosni Mubaraka bamugezaho ifundigera ibivuzo. Ibi byateye abaturage bari gutinyuka gutangira imyigaragambyo yabo muri Gashyantare mu 2011, cyane cyane mu mujyi wa Benghazi. Mu minsi ya mbere byari imyigaragambyo y'abasivili basaba impinduka, gusa uko iminsi yagiye yisunika ibintu byarushijeho gukomera na Gaddafi. Imyigaragambyo yahinduye isura, ihinduka intambara yeruye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'abaturage. Uko imirwano yakomezaga, igice kinini cy'igihugu kigaruriwe n'inyeshyamba. Hashyizweho kandi inama y'inzibacyuho igamije kuyobora igihugu mu gihe cyo guhirika ubutegetsi bwa Gaddafi. Mu gihe ingabo ze zarimo zigerageza kwisubiza ibice byafashwe, umuryango w'abibumbye wemeje icyemezo cyo kurinda abasivili. Ibyo byatumye ibikorwa bya gisirikare by'umuryango wa NATO bitangira muri Werurwe mu mwaka wa 2011. Ibitero by'indege byibasiraga ibigo bya gisirikare bya Gaddafi byaciye intege ingabo ze. Mu kwezi kwa Kanama mu 2011 inyeshyamba zinje mu murwa mukuru Tripoli, ingoro ye irafatwa, bibi birari ku butegetsi bwe bwari bugiye gushyirwaho akadomo. Ariko Gaddafi ntiyahise afatwa, yarahunze ajya kwihisha mu mujyi wa Sirte. Intambara yarakomeje mu mezi yakurikiyeho, igihugu kiri mu kavuyo gakomeye cyane. Ku itariki ya 20 Ukwakira 2011 Colonel Muammar Gaddafi yafatiwe hafi ya Sirte. Amashusho yakwirakwijwe ku isi yose yagaragazaga yafashwe ari muzima ariko yakomeretse bikabije. Nyuma y'igihe gito kandi hatangajwe ko yapfuye. Colonel Muammar Gaddafi ni urugero rwiza rw'ubugambanyi abayobozi ba Afurika bakorera bagenzi babo, cyane cyane abamaze gutera imbere ndetse n'abafite akayiyahiyo ko kugira ubwenge bwuzuye. Gaddafi ni umwe mu bayobozi bagiriye akamaro umugabane wa Afurika abinyujije mu gutera inkunga imishinga itandukanye yo kuri uyu mugabane, ariko ukuntu Afurika yaryumyeho arimo agandagurwa nibyo bitangaje kurushaho. Perezida wa Uganda Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni nubwo nawe ntacyo yakoze icyo gihe, wenda ariko nicyo yari ashoboye. Ni umwe mu basobanura neza ubugambanyi Colonel Muammar Gaddafi yakorewe. Igihe ibibazo bya Libya byatangiraga, Afurika yunze ubumwe na chairman wayo ndetse uri hano aka kanya, uyu mugabo nyine mureba hano, twakoze itsinda ryari rigizwe na bamwe muri twe. Ndatekereza ko twari 6 ndetse na rumwe muri abo. Afurika yunze ubumwe yose yahaye iri tsinda ububasha bwo gushaka ibisubizo by'ibibazo Libya yari irimo ihura nabyo. Hari igihe ntari nitabiriye umuhuro, gusa bano banyakubahwa bamwe bari hano, Jacob Zuma n'abandi, gusa ngewe ntabwo nari. Gusa minisitiri wanjye yari umwe muri abo. Binjiye mu ndege mu mwanya wabo bagiye muri Libya mu buhuza, babwirwa na NATO gusubira inyuma. Yego ngo nimusubire iyo muvuye. Yego rwose chairman ari hano, niba ndi kuvuga ibinyoma nanyumuze.
ntabwo ari njye wamutumiye, ni mwamutumiye. Ba perezida ba Afurika ku nshingano z'abanyafurika ku butaka bwa Afurika bategetswe na NATO gusubira inyuma. NATO yabangiye kugera ku butaka bwa Libya. Ibi nibyo twita mu Giswahili kureberera. Kureberera, ibi ni ukureberera rwose. Ubu rero uhita umenya uko ibiro byawe bihagaze. Uri perezida utegetswe na NATO, muri abantu batandatu, ntabwo wenda uri umuntu umwe. Wenda yaza ko ari Museveni wenyine washoboraga kubinsobanurira, ariko ba perezida batandatu, ba nyakubahwa batandatu ba Afurika, ngo musubireyo ku mugabane wanyu wa Afurika. Ubundi Gaddafi yapfaga iki na bagenzi bo ku mugabane wa Afurika? Icya mbere ni umugambi wo kurema Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Ukava hano umenye ko kimwe mu bituma Leta Zunze Ubumwe za Afurika zitashoboka harimo n'abayoboye uyu mugabane bumva baba bahombye nk'aho hari icyo bashoye. Museveni niwe wigeze kuvuga ati, benshi mu bayobozi ba Afurika bashaka kwibera ibifi binini mu kazi bagato. Andi makuru menshi kandi avuga ko ba perezida ba Afurika bagiriraga ishyari Muammar Gaddafi kuko yari bafiteho ububasha bitewe ahanini n'ibikorwa remezo yabaga yarubakiye ibihugu byabo, amafaranga yabagurije cyangwa yarabafashije bakiri inyeshyamba kugira ngo bagere ku butegetsi, bityo kuvaho kwe bikaba byari nko kubakuraho igitutu. Ese ubwo wabuze imitungo akangari ya Libya yafatiriwe n'ibindi bihugu nyuma y'uko Gaddafi apfuye? Tukava umenye ko kandi u Rwanda rwari mu bihugu byashyigikiye umugambi w'akanama gashinzwe amahoro ka Loni wo gukora ibishoboka byose muri Libya hakagaruka amahoro. Igikorwa cyari gishyigikiwe n'ibihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza na Qatar, cyaje no gusiga Colonel Gaddafi yishwe. Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ugitangira wari ufitiwe icyizere gikomeye, gusa byamaze kugaragara ko nawe amaze kugwa mu gico cyabamatse ibihugu. Simuvuze nzamuvumba. Ejo mundi mperutse kumushyanuka bamubwira ibyishimo nari ntewe nuko hari igihugu cya Afurika cyitwa Seychelles kimaze gutera urutambwe rurerure mu guhashya imungu ya ruswa, maze arambwira ati, urantengushye cyane. Ati, wari uzi ko igihugu gishobora kuba ari icya mbere mu kurwanya ruswa kuko cyatanze ruswa? Ntisimbyumvise neza. Ati, wowe nushaka kumenya ukuri kw'ibintu uzajye kuri tere cyane aha ku mugabane wa Afurika, aho gutekinika babirusha abazima n'abapfuye. Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe wagiyeho kugira ngo urwanye ubukoloni, Afurika itunganirwa. None se wari uzi ko igice kinini cy'ingengo y'imari ya African Union gituruka hanze y'umugabane wa Afurika? Yego, imibare igaragaza ko nibura hagati ya 58 na 67% y'ingengo y'imari ya African Union ituruka hanze y'umugabane wa Afurika. Hari amafaranga aturuka mu bigo mpuzamahanga nka IMF cyangwa se International Monetary Fund, World Bank, inkunga z'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ubuyapani, Nordic State, ibihugu nka Denmark, Finland, Iceland, Norvege ndetse na Sweden n'ubundi bihugu bunagwirira nabwo muri ibyo bice. Ubundi hakaza inkunga karundura European Union, umuryango umwe bw'Uburayi. Ariko ibi bintu ni komedi koko. None se ni gute umuryango washinzwe ngo urwanye abanyaburayi aribo bawutera inkunga? Iyumvire nawe, mu mwaka w'2021 bije yari amadolari ya Amerika miliyoni 633 n'igice kimwe, miliyoni 403 n'ibice bibiri, ni ukuvuga 64% yavuye hanze y'umugabane wa Afurika. Mu mwaka w'2022 ho bije yari miliyoni 651 n'igice kimwe z'amadolari y'abanyamerika, mu gihe nabwo miliyoni 428 n'ibice 9 nibingana na 66% yari yaturutse hanze. Mu 2023 nabwo bije yari miliyoni 654 n'ibice 9 z'amadolari y'abanyamerika, muri ayo nayo miliyoni 433 n'ibice 0 z'amadolari y'abanyamerika ibingana 67 yari yaturutse hanze. Mu 2024 nabwo bije yari miliyoni 605 n'ibice 8, muri yo miliyoni 370 n'igice kimwe angana na 61% yari yaturutse hanze y'umugabane. Umwaka w'2025 nabwo bije yanganaga na miliyoni 608 n'ibice 3, muri yo nabwo miliyoni 353 n'ibice 7 ibingana 58% yari yaturutse hanze. Mu mwaka w'2007 kandi nibwo igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje amakuru yazamuye akamwenyu ku banyafurika bose, aho cyatangaje ko kigiye gukora mu ikofi maze kikavanamo imishandiko wabari kagera muri miliyoni 200 z'amadolari, ubundi kikazamura inyubako nziza Afurika Yunze Ubumwe izajya ikoreramo nta n'igiceri na kimwe Afurika itanze. Umushinwa aba yihuta cyane, yaramaze kuyuzuza mu mwaka w'2011 ndetse iratahwa tariki 28 Mutarama mu 2012.
Ku itariki 28 Gicurasi mu 2019, ikinyamakuru News America cyanditse inkuru yari ifite umutwe ugira uti What's the deal with Huawei and this African Union headquarters hack? Ni inkuru isasanura uburyo Ubushinwa bwamaze imyaka 5 kugira ngo bone rwihishwa ibivugirwa ndetse n'ibera mu muryango wa Afurika yunze ubumwe kubera ibyo bari barapfuritse muri iyo nzu ndetse no mu bikoresho bahaye umuryango. Aya makuru akijya hanze, Ubushinwa bwayamaganiye kure, gusa amakuru yemeza ko hari byinshi byahise bihindurwa muri iyi nyubako, cyane cyane ibikoresho na za systeme za mudasobwa Afurika yunze ubumwe yari yarahawe n'Abashinwa. Afurika yunze ubumwe kandi yagiye itegura imishinga myinshi yari guteza imbere uyu mugabane, ariko byose byarangiye byinshi bidashyizwe mu bikorwa ndetse n'ibyatangiye byinshi rwose biracumbagira. Dufate ingero nkeya ubundi dukomeze. Hari icyitwa isoko rusange rya Afurika cyangwa African Continental Free Trade Area. Ndabizi ko ushobora kuba warabyumvise ahantu runaka, gusa ndakubwiza ukuri ko iyo uyu mushinga uza gushyirwa mu bikorwa aho guhera kuri Afurika hari kuba habonetse. Ni umushinga watangije ubwo African Union yayoborwaga na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, gusa ikibabaje uyu mushinga waracumbagiye cyane ndetse uratuza. Kubera icyo umushinga wari igitangaza, uyu mushinga wari ukubiyemo kurekura ibicuruzwa bikagurishwa hagati y'ibihugu bya Afurika nta heka y'imisoro, bisobanuye ko wari kuzajya wikoza i Bugande ukamanukana igifuka cy'akawunga ku giciro nk'icy'umuneke nta heka y'imisoro ibayemo. Ibi byari bigiye kuhita bikubita hasi ibiciro by'ibicuruzwa ku mugabane wa Afurika ku kigero nibura cya 25%, ubwo ikintu cyaguraga 10,000 cyari kigiye guhita kigura 7,500, kandi aho hari mu ntangiriro gusa. Muri Werurwe mu 2018, mu nama ya 10 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yabereye i Kigali mu Rwanda, ibihugu 44 kuri 45 bigize African Union byashyize umukono ku masezerano ashyiraho iri soko rusange rya Afurika. Kugeza muri Werurwe 2023, ibihugu 54 byari bimaze kuyashyiraho umukono. Ntimugire ngo byari kugarukiraho gusa kandi ku kujya kwizanira akawungiyo za Buganda, kuko hagombaga gufungurwa n'ubucuruzi bw'ibintu, ubwa serivisi no gushyiraho ingamba zo gukemura amakimbirane mu bucuruzi. Mu kindi cyiciro kandi harimo ishoramari, kugena iby'uburenganzira ku mutungo mu by'ubwenge, politiki y'ihiganwa, ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga ndetse no guteza imbere abagore n'urubyiruko. Ikindi kandi cyari kigamijwe cyari uguteza imbere ubucuruzi habanje kongera umusaruro agaciro mu nzego zitandukanye z'ubukungu, ishoramari rigashinga imizi, bikajyana no guhanga imirimo myinshi. Gusa ibi byose byagiye aho nyogokuru yagiye. Intambwe zo gutera kuri Afurika yunze ubumwe zo ziracyarakangara, by'umwihariko ugiye kugereranya naho abandi bageze. Gusa ikibazo gihari nuko mudashaka no gutangira, ariko ubundi ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wo ibihugu biwugize byamaze gukuraho imisoro ku bucuruzi hagati yabyo kandi bigashyira amategeko ahuriyeho agenga isoko. Ibi twavugaga byananiye umugabane wa Afurika. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi unafite umusoro umwe ku bicuruzwa bituruka hanze yawo, bityo ugakora nk'isoko rimwe ku rwego mpuzamahanga. Afurika yo ntirashyiraho umusoro rusange ku rwego rw'umugabane wose. Cyakoze hari amashyirahamwe y'uturere yamaze kwikebuka ashyiraho gahunda nk'iyi. Maginga ya ubumwe bw'Uburayi bwemera urujya n'uruza rw'abantu, imari, serivisi n'ibicuruzwa hagati y'ibihugu byinshi bigize, bigafasha abaturage gukora no gutura mu kindi gihugu mu bwisanzure. Ibi nabyo byarananiranye muri Afurika. Cyakoze hari ibihugu byamaze gukuraho viza ku banyafurika babyinjiramo, birangajwe imbere n'u Rwanda ku isonga, Burkina Faso, Ghana, Benin, Gambia na Seychelles. Kuri ubu kandi ubumwe bw'Uburayi bwageze ku ntambwe ikomeye, aho ibihugu byinshi bikoresha ifaranga rimwe kandi binafite banki nkuru ihuriweho, bikagira no guhuza politiki z'imari n'ubukungu. Afurika yo ntirakiraho ifaranga rusange ku mugabane wose, kandi politiki z'ubukungu zirakigenga ku rwego rw'ibihugu. Dufite amafaranga uruhuri, uruhaguruka hano muri Uganda wakwikoza mu Rwanda ngo vunjisha, wagera i Burundi ngo vunjisha, wagera i Kongo naho ukavunjisha, wagera Tanzania naho ukavunjisha, ariko wakwikoza Nairobi nabwo bikaba bityo. Tugana ku musozo, umva iki imibare iteye ubwoba n'impungenge ku mugabane wa Afurika ivuga. Afurika ifite umwenda urenga tiriyoni 1.86 by'amadolari y'Abanyamerika. 40% by'intambara zose ziri ku isi ziri ku mugabane wa Afurika. Afurika ifite impunzi zirenga 9,000,000. Isi ifite abantu babana n'agakoko gatera sida bangana 39,000,000, hagati ya 25,000,000 na 26,000,000 babarurwa ku mugabane wa Afurika. Ni ukuvuga ko 65 ndetse kugera kuri 67% by'abafite agakoko gatera sida ku isi babarizwa kuri uyu mugabane.
20% by'abatuye Afurika bafite inzara, mu gihe nibura umuntu umwe mu bantu 5 muri Afurika inzara ibitemamara. Hagati ya 30 na 33% by'abanyafurika bose bari mu butindi butagira n'urwara rwo kwishima. 60 na 65% by'abatuye Afurika bose nta mazi meza yo kunywa bafite. Amashanyarazi nayo agera kuri mbarwa ku mugabane wa Afurika, kuko 55% kugera kuri 57% by'abanyafurika ntabwo bagira amashanyarazi. Ni naha dusoreje. Icyo tubasaba ni ugukanda subscribe, like, share na comment. Mugire ibihe byiza.